Ibrahim Traoré yongeye kumena andi mabanga anaburira urubyiruko ndetse ananateguza ko isaha ku isaha ashobora guhagarika imbuga nkoranyambaga mu gihugu cyiwe. Ibi ngibi akaba abitangariza ku munsi w'ejo, akabivuga kimwe mu kinyamakuru yagiranye nacyo ikiganiro. Ku magambo ye yahereye kuvuga ngo imbuga nkoranyambaga zirangaza benshi by'umwihariko urubyiruko. Ntabwo yumva impamvu umuntu ashobora gukora amasaha 5 nta kintu na kimwe arashyira mu mufuka, yewe yabona n'igiceri cy'amafaranga y'u Rwanda 100, gusa ugasanga yatakaje amafaranga menshi agura bando za internet. Urubyiruko rwo muri iki gihugu cya Ibrahim Traoré ararushishikariza gukora bakareka kurambura mu maboko mu mifuka. Mu magambo ye yagomeje agira ati abakoze imbuga nkoranyambaga ni abahanga cyane ndetse n'abanyabwenge, babanje kumenya ingaruka zabyo, cyane cyane ibyiza by'izi mbuga bibagiraho inyungu nk'abo ubwabo. By'umwihariko ashishikariza urubyiruko rwo muri iki gihugu kiwe gukura amaboko mu mifuka bagakora bivuye inyuma. Umwanya bamara batakaza umwanya ku mbuga nkoranyambaga bakawusimbuza ibindi bintu mu buzima busanzwe bashobora gukora. Umwe muri urubyiruko rwo muri iki gihugu cya Ibrahim Traoré yavuze yuko agomba kurukangura by'umwihariko ahereye ku bana bakiri batoya b'abajene, by'umwihariko no kwangura abana bahereye ku myaka 18 kuzamura. Abangaba bose akaba agiye kubakangura mu rwego ruteye ubwoba, by'umwihariko ahereye ku rubyiruko rukiri rutoya. Ibrahim Traoré agiye kugomeza akangura abantu by'umwihariko anateguza abantu ko ashobora guhagarika imbuga nkoranyambaga zo muri iki gihugu cyiwe.